wo no na ne tiri nwi na ye se ya e na mo hwe so ne ye twa ne be ma enti doctor no Emma oso ohun bi da so mo record enti doctor na oje wa wo no wo so wo mu hu bi da nti o mo record ye evidence akwala ye twetwa ne tiri nwi ne amen emotio abosumo ewo Yesu Kristo di amen akwala we nkom amen so di jina na so what you say mo kan ye no yes sir wo se wo wo no hospital be na wo no Melilusi hospital ewo awoshi enti o munim sa story we so wo akwala no na ntiri wi ne twa mpesempese na ne be ma no so ye twa Jesus ha agro ne form akra we nkom the be ewo Yesu Kristo di amen akwala we won Jesus abusum bi amukuta akwala ni Jesus mu beja ni mu ne amen mu beja ni mu ne amen mi wi anointing akwala we di na ma Christ amen so woni Christ na be nante amen woni moti anante Jesus woni abosom na yes Lord hey we ni mo bi omo fe no won no mo fe no Harmon my husband Masabra anka spirit e di akwala na chi betete was her life kebe mo bibia sai papa bibia say bibia say graduate nso bibia nkoso edwuma e be bia ese etimi kofa nkate boto yes